Gospodin Krček predstavit će svoje trenažne modele i strateški pristup u pripremi sportaša kroz cijeli nadolazeći olimpijski ciklus. Evo, hvala lijepo. Prvo da kažem, neće mi biti lako pored ovako vrstnih predavača koji su bili i prije mene i koji će biti poslije mene. Ipak ja sam samo trener, čovjek iz prakse. Ali evo, kao što vidite, tema, glavni program treninga Marina Boldeka za 2025. I anticipacija do olimpijskih igara Los Angeles 2028. Evo vidimo ovako, znači ovom prvom, to je jedan uobičajeni obrazac koji nama HAS, znate, svi treneri šalje svake godine, ako imamo nekoga u programu, da bi ostvarili svoja prava. On je sad tu malo skraćen, onaj gornji dio osobne podatke sam izbacio, gdje vidite rezultate Marina Boldeka po sezonama od 2020. do 2024. i planirani rezultati od 25. do 28. Znači to je rađeno prošle godine, tamo 10. mjesec. Evo, bio sam skroman, za 2025. sam planirao 1.44.80 i nastup u Tokiju na svjetskom prvenstvu i izborio bi polufinal. To je bio neki glavni cilj. To što dole piše. Do 2028. sam planirao 1.44.00, zapravo je to već u ovoj 2025. ostvario taj rezultat, ali naravno neće to biti lako ni održati kroz narednu godinu. Dakle, Marino je došao u Zagreb krajem 2022. u 10. mjesecu. Prije toga je bio član Varnera iz Rijeke, tako da je 2022. ovo četvrogodišnje razdoblje, 2022. bio u Rijeci, a dalje u Zagrebu. Treba napomenuti da je on došao od mene već kao izgrađen atletičar sa odličnim rezultatima. Znamo svi da je bio juniorski prvak Europe, da je nakon tog juniorskog staža preseljenja u Rijeku, odnosno u Pulu kod trenera Savića, bilo određene stagnacije, sad ne ulazimo u razloge koji su. Nakon Tota i Savića jedno vrijeme trenirao Radusa Šimčića, gdje je ponovo rekao da se vratio se na one rezultate svoje juniorske koje imamo 3-4 godine prije. Evo, kao što vidimo, 2022. 5 najboljih rezultata, prosjek 1.48.49, 23. tu je u Zagrebu, prosjek 1.48.75 i tu je već nastupio prvi put na velikom natjecanju seniorskom, govorim o seniorskoj atletici, na svjetskom prvenstvu u Budimpešti. Tamo je trčao solidno, evo 1.46.63 do 2.8. Nije prošao dalje od kvalifikacija, ali ne znam, od 56 bio je negdje 27, čini mi se, 26, što je za njega u tom trenutku bilo. 2024. 5 najboljih utrka, prosjek 1.46.04 sa najboljim rezultatom u Rimu na Europskom prvenstvu 1.45.07, to je već bio značajniji iskorak i tamo je isto izborio polufinalu. I 2025. znači ova godina, znači kao glavni cilj je bio nastup i polufinali u Tokiju na svjetskom prvenstvu, što je ostvario. 5 najboljih rezultata, prosjek 1.44.33, što smatram izuzetno kvalitetnim rezultatima. Ako gledamo i u svjetskoj atletici, ima trkača koji su trčali 1.42, 1.43, ali jedan ovako dosta visoka razina rezultata. Ako govorimo, čak i 7 puta je trčao ispod 1.45 ove godine, tako da
od cijele te sezone, počevši od 5. mjeseca kad imamo prve nastupe, pa tamo do kraja 9. sa nadležnom na svjetskom prvenstvu držati tu razinu rezultata oko jače više. Malo su mi suha usta kad ću moći ništa. Kad smo došli evo, do te naše 2025. godine, a uobičajeno, kao što većina trenera radi, dvociklusna periodizacija, što znači da imamo 2 pripremna i 2 natjecateljska perioda, zimski i ljetni. Ako govorimo znači, o ovom prvom pripremnom periodu, koji je znači, sa završetkom 2024. godine bila kratka pauza nekakvih 15 dana i 30.9. pa ajmo reći do 12.1. je trajao taj opće pripremni period, odnosno pripremni period koji sam podijelio u 2 dijela, na opće pripremni period i specifični pripremni period. Natjecateljski period od 13.1. do 8.3. otprilike 8 tjedana. Tu je teško govoriti o mikrociklusima, vidjet ćemo poslije na konkretnim primjerima, zato što nekad je utrka svaka 3 dana, a nekad je utrka svakih 10 dana, tako da to je malo različito. Nakon toga krenuli smo dosta rano odmah u pripremu za ljetni dio sezone. Namjerno smo preskočili svjetsko prvenstvo goransko koje je bilo u Kini, zato što nam je važnije bilo da bude tijekom sezone ovaj ljetni dobar, da kvalitetno nastupa, da izbori tu normu i da tamo na kraju na tom svjetskom prvenstvu isto bude kvalitetno. Tako da smo to preskočili i već 17.3. ovo je već rekli smo 8.3. sa Europskim goranskim prvenstvom, znači završetkom tog zimskog dijela sezone, krenuli smo ponovo u drugi pripremni period koji traje nešto kraće nego ovaj prvi, kao što vidite, jer dosta rano već sezona počela u 5. mjesecu, prva natjecanja i miting i Hažetovićev memorijal i tako dalje i to sve smo. Znači evo da gledamo ovaj drugi natjecateljski period, znači već 10.5. mislim da su bili štafete, pa miting, pa hanžet i tako dalje. 4 mjeseca traje taj natjecateljski period i to nije bilo lako održati tu formu kroz ta 4 mjeseca. A moramo reći da je u 5. trčao ispod 1.45, u 6. i u 7. i 8. i u 9. Ali uspjeli smo to nekako održati jer smo imali 2 obnavljajuće faze, znači od 12 do 15 dana, prvo na Rogli, što nam je bilo bliže, i drugo završno u Livnu pred svjetsko prvenstvo. Znači, ovo je neki moj plan treninga, prvočenitni dio, ovog pripremnog perioda, kad smo krenuli, nizak intenzitet treninga, rekao bi srednje velik opseg, 120 do 130 km tjedno, to možda se nekom čini puno, nekom za maratonce možda malo, ali eto našli smo nekakve optimum. Ono što je radio u tom mikrociklusu vidjet ćemo na sljedećem slajdu, a ovo je jedan primjer, recimo u Keniji, to su tu neke uzbrdice koje, evo vidite dole, kad to radimo, to je na negativ 80%, nikako ne dođe. 24-25 sekundi sam desnije. To je bio jedan takav mikrociklus. Ponedjeljkom je obično bilo znači aeron, kilometraža, utorkom dionice, srijeda regeneracija, četvrtak ponovo aeron lagano, puste uzbrdice, petkom fartlek, subota aeron dugačko i negdje opet regeneracija, rastačavanje i snaga. Snagu smo imali 2 puta tjedno, srijedom i nedjeljom. On trenira svaki dan, od ponedjeljka do nedjelje, nema pauze. Pauza je otprilike na svaka dan u 4. tjednu kad imamo malo lakše taj mikrociklus. A što se tiče samog treninga, evo vraćamo se nazad,
Znači to su bile dionice niskog intenziteta, ali većeg opsega, 12 do 14 puta 500 ili 10 do 12 puta 800, to je čak isto više u drugoj fazi, ili 8 puta 1200, ali ništa brzo, isto tako i kvartet. I kod uzberice sam uveo jednu novinu, inače on uzberice nije radio do 2024. Barem ne, ono zadnjih 4 godine svog treninga, to smo vratili, s tim da sam još kod tih uzberica, dakle, ubacio malo kombinirano sa skippingom i sa sprintom i tako dalje. Ovo smo prošli, ovo je tamo jedan trening tipičan dan u Keniji. Mislim da se to bilo nekako tamo 800, 600. Metode i sredstva treninga. Dakle, to je onako kako sam ja radio. Ako usporedimo sad možda Luciana Sušnja, koji je pred 50 godina trčao takav rezultat, to možda ne bi bilo, ne bi imalo možda apsolutno nikakve sličnosti. Slušan je bio jedan tip trkača, drugi tip trkača. Slušan je bio više sprinterski jer je u početku trčao i 400 metara, pa onda kasnije 800, Marina je više srednje trkački trči 800 i 1500. Pa znači imamo dvije metode, kontinuirano trčenja i intervalni trening. I pulsevi, to radimo naravno neka testiranja, nekad na faksu pa dođemo do tih rezultata koji bi to otprilike bilo. Iako je i to varijabilno, zavisi od perioda, zavisi od faze treninga i tako dalje. Znači u tim srednjim i dužim kontinuiranim trčanjima ili kako mi to kolokvijalno zovemo kilometraže, puls nije uglavnom prelazio preko 155, a kod njega je to čak bilo i niže je bilo, on je veliki čovjek, toliko srce, udarni volumen, tako da kod njega, za razliku, ne znam, ako usporedimo s Minom Jamrišićem koji je sitniji, ima viši puls, ali njihovi pragovi su slični. Kvartet naravno viši, a na rastrčavanjima, odnosno na regenerativnom treningu, puls je bio ispod 140, to sam tražio. Kod intervalnih treninga, ako su bila kraća intervalna trčanja od 2 minute, onda je puls čak išao do maksimuma. Kod intervalnih trčanja do 175 i kod treškoga, znači baš ono kad radimo nešto na tom anaerobnom pragu, do 165. Ovo su, evo, primjeri intervalnog treninga koje smo mi najčešće koristili. A sad, kad govorimo o opće pripremnom periodu, u prvoj fazi govorimo o odlik koje je, dakle, rekli smo, niži intenzitet, a veći volumen. Evo tu neki primjeri treninga 14 do 16 puta 500, sad kraćem pauzom 1.20, 10 do 20 puta 800 ili 7 do 8 puta 1200. Pauze su isto tako. Ako govorimo o specifičnom pripremnom periodu, ako govorimo o specifičnom jer je specifično za njega kao 800 metraša, možda za nekog maratonca bi bilo drugačije, jel? Ako je to jedno od 800 metraša, evo, primjera treninga 10 puta 400 ili 6 puta 800 plus 6 puta 200 ili 3 puta 300 plus 500, ovo ću je objasniti kasnije. I u natjecateljskom periodu to znamo da puno je natjecanja, puno je utrka, znači da je intenzitet viši, da je volumen manji. Evo neki primjeri, jedno 800, 2 puta 400, 4 puta 200, duža pauza, ali veća brzina. Ili 3 puta 3 puta 300, progresivno, znači isto tako ide progresivna pauza od kraća prema dužoj, a isto tako intenzitet, odnosno brzina trčanja, isto tako sve brže u svakoj sferi.
ili ne znam, 4 puta 200, 2 puta 150, 200 i onda opet nazad, 2 puta 150, 4 puta 200 i isto tako pauza na 100 malo kraće, na 150 malo duže, nakon 200 3 minute, što onda opet se vraćamo. Vidjet ćete i konkretno za koliko je to radio kasnije u realizaciji. Ili ne znam, 300, 500, 400, 200, mogao sam ih napisati 500, 400, 300, 200, bilo je takvih treninga, ali ovaj sam možda malo češće. Što se tiče, znači to su neki primjeri. Tu su malo ti slajdići, da tako kažem, evo, to su mjesta na koje mi idemo na pripreme. Evo, ovo prvo, to je u Keniji, vidite tamo ovčice koje se pasu. Temperatura je dobra, 22-3 stupnja, tijekom cijele godine. Evo, tu je Marino i jedan trening. Ovo je Livigno, to uglavnom preko ljeta. Znači, prije nekog dobrih natjecanja. Ja mislim da je baš ovo jedan trening gdje su radili 4 puta 100, 2 puta 150, 200 i onda nakon 2 puta 150. Ali nije to nikad na maks. Recimo možda 19 sekundi 150. I ovo je rogo, jel? To nam je najbliže, pa onda kad uskočimo, kad recimo nema možda 21 natjecanja u sezoni, pa se zaletimo gore, da nismo na velikoj vrućini, jer znamo da već tamo kod nas 7. 8. mjesec bude temperature veće, onda odemo tamo, tu se priključi ovaj grupno, bili su tamo i Tagoršani, tako mislim da je bio to trening 4 puta, 3 puta, 300 progresivno. Ovo je jedan plan treninga. Možete snimati, ali bit će i na stranicama, dakle, Hasa stavit ćemo, se vidjeti, koga da ima. Znači, ovo crveno, to su ti, ajmo reći, jači trenizi, žuto su regeneracija, a ovo plavo i zeleno, ajmo reći, neki trenizi srednjeg intenziteta, mislim da je ovo zeleno više aerobno, a plavo aerobno. Imamo, znači, evo, jedan, to su bili u Keniji tada, bili su i prije toga 3 tjedna, znači to je bilo najduže, što 6 tjedna, 40 dana su tamo bili. Rekao sam prethodno da nismo išli na svjetsko dvoransko prvenstvo, išli smo radije na pripreme, 40 dana, Has nam je to omogućio, hvala i na tome. Izbilja smo, mislim da je bio ovo temelj za dobre rezultate kasnije u sezonu. Pa dakle, evo, vidim, ponedjeljkom duže kilometražu, znači aerobni trening, vidjet ćemo poslije pulse i tako dalje, vježbe stopala. Poslije podne smo znali raditi vježbe za brzinu, znači ako gledamo ujutro ovdje 16 do 18, s tim da je malo poludje, znamo 4. mjesecu, pa kad je imao 16, onda je uvijek išao 18, kad je imao 18, onda je išao 20, valjda mu se pokazalo dobro, pa je malo i povećao, dakle on je tip koji nikad neće napraviti manje, nego uvijek više ili brže, pa nekad ga treba u tome i malo zatočiti. Evo, na primjer, ajde recimo ovaj jedan trening 10 puta 400, idemo tamo, to je 22.4. pauza 2 minute, tempo oko 60, to je bio plan, još 6 puta 100. Jedan klasičan trening, moramo uzeti u obzir da to je na nadmorskoj visini, dakle u Itenju baš na 2350 metara, što je onda znatno teže to ostvariti, kada ide to dole, ide 2000 sekunde brzo, sa istom pauzom. Ili tamo, evo, jedan dana kasnije 6 puta 800 plus 6 puta 200. Rekli smo, radili smo u onom općem pripremnom periodu 12 puta 800, ovdje je 6 puta 800. Ali naravno, intenzitet drži. I jedan vrlo ovako, da služimo. Evo, znači ovdje imamo jedan trening, uvijek ga radim na kraju tog pripremnog perioda, zato što je jak trening.
3 puta 300, 500 i tako 3 serije, isto na visini, pauza između 300 i samo minuta i pol, pa onda nakon 300, 2,5 minute prije 500 i 5 minuta servis. Ovo je bilo zapravo 42 sekunde, 1.14 i 1.15. Tu su samo neki primjeri, možemo svojeno ovo pričati, ali nemamo toliko vremena da bi sad mi mogli svaki pojedinačni trening analizirati. Ali ovo je zato realizacija, zato sam vam pokazao da treninge. Evo ga, malo. Moram se vratiti. Evo, rekli smo 10 puta 400, pauza 2 minute. To su moji šrakovnice realizacije treninga, dobro da ja vidim većinu, možda ne. Tražili smo 60, bilo je prosjek 58,9, zadnja 55,9, teško. A normalno, ovo je bilo teško, gore na 350, kako 42 minuta radi, ali ga je napravio. I on je tip koji uvijek, znači kad imamo tu nekakvim fazama, pa se taj trening ponavlja nakon određenog perioda, on uvijek nastoji da u sljedećem periodu trening bude kvalitetniji i brži. Tako da ne, prošli put je radio u prosjeku 59,5, sad 59,8. Ili evo, tu smo ovo što smo rekli, 3x300 plus 500, od 42,2 do 43,5, malo je pukao, sjećam se. I od 1.13 do 1.13,5 je radio 500-ke. I u zadnjoj seriji, znači u trećoj seriji nije išao 500, nego išao 451,8. Tu ga je malo Nino napio, on išao 50. Ali Nino je u zadnjoj seriji radio samo 10, 300-ke, pa je malo nešto manje, jer moram paziti, on još nije toliko spreman. Tako je baš ekstra jako treninge, ali evo, 51,8 na, znači, 10 za 12 km, pa je jako. Ovo je ono što smo radili u Levinu pred svjetskog prvenstva, a opet neki treningi se ponavljaju, ali evo, na primjer, evo ga, tu je radio, tu smo radili 8 puta 600, htio sam u dilemi, kad sam to planirao, data idemo 800, 6 puta 800, 10 puta 600, ipak sam se odlučio za 600, jer ima dosta toga prije toga, tako bilo 1.839 i 6 puta 200, 25 do 26, zadnje kroz 4, 4, ili evo ovaj trening, dakle to isto na visini, više 800 je ipak, 800, 2 puta 4, 200, 6 minuta nakon 800, 4 puta 4 minute između 400 i 2 minute između 200. 1.57,9, to je 4.8, 52, i od 26,5 do 24,7, to je 3,9. Kaj je ovako, da se nešto gospoda Raković, i kasnije za kako pitu gospodinu pitati Raković. Znači, nakon tog Levinja, koje smo proveli, znači nekakvih, on je zapravo proveo samo 15 dana u Levinu, jer mu je još prije toga uletila jedna trka, bilo je planirano 23 dana, međutim išao je u Švedsku u 8. mjesecu, tamo su ga odvali, nadao se da bi tamo možda mogao ispod 1.44, ajde, to iskoristio, pa malo kasnije, jer taj vidio nekakvih 8 dana kasnije je došao, pa svega 15 dana je bio. Ali sve smo lijepo kvalitetno. Što se tiče Švedske, tog vikinga, tamo je pobjedio isto sa 1.44, 80 nešto, i da su prolazi bili, imao je nekakvi split. Prvi drug, ne znam, 52.6, drugi 52.8, 52.2. Ali uvjerio pobjeda Kramera i tamo. Otišli smo u Tokio, 9.
mjesec, dosta neobičajno za velika natjecanja, rekao sam trebalo je održati tu formu tijekom cijele sezone od 5. mjeseca nadalje. Iskoristili smo te moguće resurse, pripremu kada dalje da se pripremio i mislim da je bio spreman u Tokiju za svoj najbolji rezultat ikad istrčan 1.44.01. To ćemo pokazati na sljedećem prikazu u polufinalu. Ali recimo evo kvalifikacije, polufinale, tu se nešto vrijeme promijenilo, dakle imao je kvalifikacije 16.9. je bilo polufinale. Sad tu više o polufinalu, što se kaže, svi su ispod 1.44. Nema nikog iznad, rijetko tko, baš ono, mislim da nikad nije bio, možda je bio, on je bio zapravo najslabiji po rezultatu u svojoj grupi sa 1.44.01. Reću smo, dao sam upute, ohrabrio sam ga, rekao sam spreman si, nikad nisi bio spremni u ovoj sezoni, vrijedi su 1.44, teško će biti proći dalje, ali daj sve od sebe, zauzmi poziciju i trči hrabro, pošto inače on hrabro je trči. I tako je trčao i nemam šta ti govoriti, naravno teško za finale, kad u finalu trče svi 1.41 ili 1.42. Znači niko iznad 1.43 nije u finalu praktično trčao. Eto, ko je 1.44, 33, nego bi bilo ispod 1.44 i time bi po meni uspjeh bio baš potpuno. Dakle, bio je najbolji zbornik tada, to dileme nema. Mislim na kraju 13. mjesto na svjetskom prvenstvu, konačno da imamo jednog trkača koji aktivno sudjeluje u trci na svjetskim i europskim prvenstvima, ulazi u polufinala, nadam se u budućnosti finala, da je jedna velika stvar i jedan iskorak u trčanju na svijetu. To je bio Tokio. Sad, šta nas čeka dalje, sezona završi, a već krećeš u sljedeću, odmora nema, nije lako, trenirati na tako visoke razine. Anticipacija olimpijskog ciklusa do Los Angelesa. Onda govorimo, ako je to olimpijski ciklus 4 godine, Pariz je bio 2024. Los Angeles 2028. I evo tu gledamo kako su bile norme za olimpijske igre. Za Rio 2016. 1.46. Za olimpijske igre u Tokiju 1.45.20. Već na svjetskom 2023. 1.44.70. On je nastupio u Budimpešti sa tagim najbolji trči, ne znam, 1.44.38 ili tak nešto, 1.46.38, iako je nama bilo 1.44.70, dakle ušlo se po rangingu sa 1.46, ali ovdje dalje više ne. Znači za Pariz 1.44.70, on je imao 5 godine 1.45.07, znači to je 37 stotinki do norme, a 56 tamo snipa, znači jako malo. A zapravo je bio negdje tamo 70 i po rankingu. Znači da su skoro gotovo svi imali. Isto tako za svjetsku u Tokiju još jača norma, 1.44.50. Znači od 56, koliko je potrebno 800, 53 je imala 1.44.50 i godine. Dakle, teško će biti radnje na svjetsko, evropsko, olimpijske igre ako se ne ostvari norma. Jer tolika je gustoća tih srednjih prvaša u zadnje 2-3 godine, a posebno ovu i prošlu godinu, da je to nešto nevjerojatno. Međutim, evo, uspješno smo se nosili sa tim do sad, a nadam se da ćemo i dalje. I ja mislim, evo,
kolika će biti norma za Los Angeles ne znamo, ali s obzirom na tu gustoću ja vjerujem da će biti 1.44.00 ili brže, što nas opet stavlja pred te izazove da idemo dalje, da tražimo te norme dalje, da ide duže od toga, jer norma je najsigurnija, a ranking, rekao sam već, u krčenjima je teško da dalje. Sada tu neka predviđanja, anticipacija olimpijskih igara. Ako govorimo, znači, te 4 godine, rekli smo korak po korak. Prvi korak smo napravili uspješno, znači nastupio je, ušao u polufinale, ciljevi su ostvareni. Drugi korak iz sljedeće godine Europsko prvenstvo, njemu najznačajnije natjecanje sljedeće godine. Norma je ispunjena, znači norme su negdje kretale od kraja 7. mjeseca vrijede pa nadalje, no? Znači on je u toku da trču 2 puta brže od norme, znači ispunio tu normu. Ja se nadam ako bude sve u redu, tu bi se mogao boriti za finale. Ali neće biti lako, to je sasvim sigurno, jer i u Europi isto sad ima već jako puno trkača na 42, 3, 4. Ako onaj ko tamo dođe mora biti u top formi u tom trenutku da bi ostvario. Za 2027. godinu, znači to je godina dana prije olimpijskih igara, 2027. je isto svjetsko prvenstvo. Nisam ga stavio kao glavni cilj. Glavni cilj meni bi bio ispunjenje norme za olimpijske. Ako ispuni godinu dana prije, to znači da se može na miru lijepo spremati za dalje, za olimpijske igre i da tamo pokaže šta i koliko može, a mislim 2028. on će biti 29 godina, znači da je u najboljim godinama do jednog vrhunskog srednjeg igrača. Evo, tako sam malo to nabacao još za ispunjenje cilja šta je bitno. Bitno da je zdrav, da može kontinuirano trenirati. Motivacija i rad to kod njega nije u pitanju. Dalje moramo trenažni proces razvijati, nema brzinska izdržljivost kao najvažniji segment u svemu tome. Moramo još povećati na visini. Moram reći da smo mi, eto, zahvaljujući tim programima, ako gledam tamo negdje od 20.12. pa do 20.8. to je 8 mjeseci, on je bio 90 dana visinskih priprema. Rekli smo Roba, Milinjo, 2 Genija, možda je 1 Genija, 2 Genija, 12.1. pa 4. mjesec. To je dosta, ali ako usporedimo opet s ovim najboljim svjetskim trkačima, pogotovo ovim kojima su sponzori poput Nike, Adidasa i tako dalje, koji su njihovim programima, koji su još poznatno više i nekako mislim da bi to trebalo još, ajmo reći, kod ove godine povećavati do 120-130 dana. Isto tako, želja mi je, u nekim sam kontaktima, da se takve pripreme i treninge radimo sa skupinama, sa najboljim svjetskim trkačima. Njemu je Kenija jako puno donijela, bio skeptičan kad je došao i za prve prijeme tamo kad smo išli nije znao hoće ići, neće ići, ali kad je vidio tamo ko sve trenira i kako trenira i da se naši treninzi u 90% slučajeva preklapaju, a pogotovo ako gledamo i nekakvim trenažnim opterećenjima u mikrociklusu, da nam se gotovo 100% preklapaju sa najboljim svjetskim trkačima. To mu je dao dalje motivaciju i onda prihvatio i stekao još veće povjerenje kako znači dalje. Dalje u napričenju rada s novim sredstvima, metodama, a svake godine nešto novo stavimo. Evo, rekao sam, on nije radio uopće uzbrdice. Znači, 2024. je radio nekad, ali nije radio 3 godine prije.
Da. Znači nije radio uzborice 3 godine prije toga. Nakon toga smo to uveli smo i te uzborice sa zadacima i tako dalje. Recimo, to je jedna stvar. Dalje, ne znam, radimo neke vježbe i on je naučio te neke vježbe koje ponavljaju iz godine u godinu. Znamo da se organizam adaptira, ako stalno ponavljaš jedno te isto, onda smo i to nešto promijenili, tako da radimo te neke vježbe i sa zadacima i sa promjenama, tražimo veću mobilnost i mislim da je dobio i određenu brzinu kroz to. Na kraju krajeva, ne znam, evo, ljudi koji znaju, koji prate, 2023. još možda, je tako, 7 plate štafete, tamo po 49.5, 49.8 je znao ići u štafeti, a recimo 2025. 47.4, 47.5, 47.3, to je ipak 10 sekunde na 400, nije malo, no? I ovdje slagan obiteljski život, evo, završnica mu je ovdje, dobro se slaga, nam se da će tako i nastaviti i mislim da je to isto bitno da ima jedan mir i obiteljski slagan život, da bi dalje, da nema nekih turbulencija i čega. Zapravo, evo, to bi bilo sve od mene, pa ako ima takvih pitanja, imamo još 5 minuta, a možemo još 5 duže, jel? Od ručka ako treba, dakle ja sam tu. Ovo namjerno slika da je Tuka iza njega. Evo ovo ti je prvenstvo Balkana, vidiš. Ove godine Volos, jel, on je bio prvi, Turčin drugi, Tuka treći, a Ninet je iza njega četvrti, Tuka preši Andrešića za ide s nema. Eto, ja, to je Volos. Mislim, imam još tu nekih videića, nekoga zanima, nekih vježbica, kapica i tako dalje. Nije to sve spalo nam za ovu prezentaciju, jel? Ali imam posebno izgled toga. Da li ima još možda kakve pitanja? Evo reći, može. Ajde, slajd, pa Zor. Dobro, zanima me kad dođe na fizičku pripremu tipa Kenija, koliko je dana potrebno da se relativno adaptira i s obzirom na učestalost odlaska na fizičke pripreme, da li se koliko mu se smanjio period za tu adaptaciju? Da. I možda usporedbu, ne znam, sa Ninekom i sa Boranom koliko Da, apsolutno. Naravno, mi smo obično tamo oko 25 dana, i sad su tamo 25 dana. Jedino u 4. mjesecu 2004 smo bili 40 dana. Od tih 25 dana uvijek potrošimo ovih 4-5 dana na adaptaciju, jer znamo svi da dođe, promijeniš klimu, drugi je put i tako dalje. I treba 4-5 dana na adaptaciju, da, ajmo reći, nekako normalno uđe u trening, to je znači samo ovako rastrčavanje, razgledavanje, ovo tako što ima. I ali za pravu adaptaciju je negdje 8-9 dana. I uvijek kad prvi put neko dođe tamo je najteže. Međutim, svaki put, sljedeći put već, mislim, znaju okruženje i lakše je malo, ali treba paziti na to. I isto tako paziti da na kraju treninga nema baš ono zadnja 2 dana da ja treninga dio put. Jesi još nešto? Da. Zor? Ajde, što se tiče Kenije isto, da ima možda se na pripremnom periodu, kako sam shvatio tamo, koja je nadmorska visina i da li ste uvijek isti taj kamp u Keniji? Da, mi idemo uvijek u isti kamp. Ima tamo puno kampova, međutim ovaj nam se pokazao dobar zato što ima svoju teretanu dobro, što je za srednje krugaše bitno, i ima svoju stazu. Ona nije u samom kampu, ali su vlasnici te atletske staze, vidjeli ste tamo i na nekakvim videićima, znači to je upravo ta atletska staza. Tako da, to je kampi na 2400 metara, staza je negdje na 2350, a često znamo se spustiti malo niže u Eldoret, u jedan veći grad, on je na 2100, pogotovo kad imamo tako zahtjevan trening, ako su duže dionice tamo 800, 1000,
tako dobro, i drugi su bili maratonci koji su radili 2000 metara granice. Gore na 2350 je to jako teško. A da bi ipak neku kvalitetu postigli, onda se spustimo na 200. To bi bilo to. Ja,